Zdravo drugari, moje ime je Miloš i danas ćemo odraditi recenziju One Piece live action adaptacije. Prije nego što počnemo, da biste podržali moj rad, lajkujte, subscribeujte se i šerujte video. Pa da krenemo. Danas ćemo obraditi temu koju sam već spomenuo, One Piece live action adaptaciju. Da li je dobra adaptacija i da li je vredi pogledati? Ostanite do kraja kako biste saznali. Do sada smo imali gomilu neuspjelih adaptacija kada su u pitanju anime. Zašto je to tako? U većini slučajeva to je tako zato što kompanije, produkcijske kuće, bitno im je bila samo zarada i onda bi uzeli neke velike naslove poput Dragon Balla, Full Metal Alchemist i mnoge druge i pokušali bi da naprave u live action adaptaciju, ali to bi onda izgledalo užasno zato što likovi bi bili previše kao karikature, izgubio bi se ta sama poenta bi se izgubila, ta srž anime izgubila bi se i ne bi imalo nikakvog smisla. A da li je One Piece takođe još jedna propala anime adaptacija? Pa, zapravo ne. One Piece live action je zapravo veoma dobro određen i jedno je veliko osveženje na anime sceni kada su u pitanju live action adaptacije. Šta je to što mi se odmah svidelo? Svidelo mi se to što likovi su uspeli da zadrže svoju srž i svrhu, a da opet live action donese nešto drugačije od animea. Sviđa mi se brzina kojom su se razvijali stvari, nema previše nepotrebnih scena i slično. Oni su u 8 epizoda uspjeli da napakuju 45 anime epizoda, a da pritom ništa se nije izgubilo. Ono što me je najviše brinulo je da će neke likove poput Sanjija da upropaste, ali šta više mislim da su ga čak unapredili. U animeu Sanji je jedan, možemo da kažemo, paćenik koji samo juri za ženskama i to donosi na jedan komičan način i to je nešto što funkcioniše u animeu. Ali kada je u pitanju live action, to ne bi funkcionisalo i izgledalo bi previše kao da je Sanji jedna velika karikatura. Ali, na svu sreću, to se nije desilo i veoma su ga dobro odradili. I Sanji je zapravo ovde jedan cool lik koji je zavodnik. Apologies, madam. I didn't see you there. Would you care for an aperitif to start? Or perhaps you'd like a glass of umeshu? Something sweet for someone sweet. Something wrong with your eye? Just blinded by your beauty. Waiter, can I get a beer and something for my friends? And, madam? Water. Still sparkling mineral with ice or without, cubed or crushed? Regular water in a regular glass. Right away. Madam, forgive my rude behavior. Madam, would Madam prefer her water in a crystal glass? Nami's got a boyfriend. You guys are the worst. Što mi se jako dopada. Takođe, još nešto što mi se svidelo, to je kako su odradili lika Bagija. Nije mi se svidelo odmah na početku jer je bio previše mračan, podsjećao me je previše na Jokera iz DC-a. Ali mi se svidelo posle toga kako su ga odradili i stvarno ostala je ta njegova dubina i njegov lik je ostao identičan onome što je Oda želeo da bude. Takođe neke stvari koje mi se nisu svidele, to je zato što su pokušali da previše hollywoodizuju anime, odnosno ima previše glumaca koji su crnci, a likovi u animeu nisu crnci, jednostavno oni su belci. Naprimjer, imamo Usopa koji je u najboljem slučaju tamnoput kao Meghan Markle, a oni su uzeli full on crnc da ga glumi. Zatim imamo Lucky Roo koji je član Shanksove posade i u animeu on je belac, ali su uzeli crnog glumca da ga glumi. I takođe Namina sestra od Nami, ona je takođe belkinja u
animeu, ali su uzeli crnu glumicu da je predstavlja. I to je ono što mi se malo ne sviđa. Nisam rasista, nemam ništa protiv crnaca, ali jednostavno ne ide mi. Te neke stvari mi jednostavno ne idu. Šta je ono što mi se još svidelo? Svidelo mi se što su veoma dobro odradili CGI. I mislim da su odradili veoma dobar posao kada su u pitanju Luffyjeve moći, Buggyjeve moći i kako oni izgledaju. Uopšte ne izgledaju isforsirano i jeftino, baš izgledaju autentično. Neke stvari koje su mi još malo bole oči, to su, zato što je Garp imao taj škotski akcent na početku. Pirate vessel, by order of the Marines, lower your sails and submit to my authority. Mislim, on ga ima i dalje, ali trebalo mi je malo vremena da se na to naviknem. I još nešto što mi je jako bolo oči, to je jeftina kostimografija kada su u pitanju Arlong i njegova posada. Mislim da su tu mogli da odrade mnogo bolji posao, a ne da izgledaju kao zlikovci iz moćnih Rangera. Starija ekipa znaće na šta mislim i kako izgledaju zlikovci iz moćnih Rangera. Takođe, još neke stvari koje su mi se jako svidele, to je što nisu previše pokušali da rade copy-paste animea, nego su doneli nešto svoje i svaki lik u live action adaptaciji ima taj neki svoj vibe koji donosi i jako se lepo uklapa u celu priču. Još jedna stvar koja me veoma zanima, a siguran sam da i sve vas, pogotovo mušku publiku, da li će Nami imati isti character development kao u animeu? Znate na šta mislim. Uglavnom, jako mi se dopalo i mislim da su tekstopisci, glumci, producenti i cijela ta ekipa da su stvarno uložili dosta truda i da su odradili jedan izvanredan posao. Svima preporučujem da pogledate One Piece live action ako već niste. Ovo je neka moja analiza, moje mišljenje o One Piece live actionu. Vi pišite u komentarima vaše mišljenje, šta se vama svidelo, šta vam se nije svidelo i da li ste uzbuđeni zbog nadolazećeg sezona. Nemojte da zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribeujte se na moj kanal. Do sledećeg puta, vidimo se drugari!